Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Namar ki jing ki babun makum kinop net skul ni ki managing committee klama na kajing sar kajing pang kuvet kat kendai u MLA ka Mawlai ba proses tisa kami hakala sngiu belai kakat kendai terek unaitung ula jing Ïarap da ka song Pisa chigi managing committee jong Tylli ki skul ki pidana po ka constituency jong u ka baula ai ha po ka upestrikam jong u Mawlai nong Padang. Kini ki MC jong ki Tylli ki skul ki kentop ya ka Mount Carmel Secondary School Mawlai ka Mawlai Presbyterian Higher Secondary School Jong ka Putmuri Presbyterian Higher Secondary School ka Mawyang Jepung Presbyterian Secondary School ka Mawyang Rem Presbyterian Secondary School ka Tulang Christian LP School ka Mawlai Presbyterian Secondary School bat ka Kirisings AM Memorial School Mawlai nong Padang. Halor kini ka jing Ïarap ka bakilaya kinomi kmat na kini ki Tylli ki skul klai kublai bat penpau ya kajing sango ya MLA ubla song tho kerpang ya kajing jong ki khamtam na kamta mensiu ya katulap jong kinang hikai bat kuwe ki jing dan kam u MLA ula penpau ba ula persang ban ajing Ïarap ya jan barok ki skul kisnong kinonya kali kamai kentop ya kinonya auto bat kuwe hai bor barit jong u ula penpau ba kani kam di kajing la jong u hindai kadi kajing kerku jong ublai bala aya ka mensiam mandan kajing sokya bat ban Ïarap ya baro ki badan kam. Skul Mawlai Jepung yang akan dikapor ban penpau kejing semua na benta kini kikam kita nong mat film wan shisha ban clear kita kejong kerti kejing Ïarap hantam kini kipor kita ni kembali keren mat bahkan kembali ka sim ka panikong kalau di kejing Ïarap ka nakapor sekapor bila ju pet mat si skul bat turu kuma kila penpau ikam juga kila le na benta hinong song jong ka Mawlai kisnam hapo Mawlai constituency na kejing shisha nga ngandem ng Mawlai Ngai na syutray ani hapo kajaka balok badan hapo Mawlai constituency bad ngasyam tang kini gawe kalong ba pat UI MLA ubah mi syakmat kat ni ban kini di kejing Ïarap ladon hapo pan constituency ngai ngakalan ko program ng pat UI MLA jani makin la ande kumade mopi ban ngani kani barok kadai nomor ba kumo penpau kadai kamen sim ka pidap tapi ye ya ban ya jing syakri ko tak tak ka bangidan kani kapor ka tang jing songo ki jing duai na ka jopi boleh pi ka met ko ka makhia ka bor ka jing start ka jing champagne ka pinala pantrai kamha pinala ka Ïarap ka bor ko ta ka Skul ini penpau kejing dari kejing semua kita jadi ba film lagi mat ba UI lupa iba shwa bangi saya tentu ini saya syak kita di baik kerjaan dia dari MLA Jong dan program Jong bila phone yang aru ngasujan UI nomor baik upun bentar isu phone baru dengan di kamp di debat ketika Jong kan Jong la phone dia hari la phone ngala tip sebarok di dekat jong kawan jadi nak di nohikai di teaching but di non teaching staff la pen itu iki baik ba itu suatu dan di punya jumat mana jing Ïarap dan skul ke mati bawa kino hadu no kino hikai but di bang di hikai tu bagi dekat jong kawan jing committee ke penpau susah ke jong so komen di mahram bah kapor ke ba ikim poi berkat singap no kalau sisa ko ko be no ta jongi skul jong yang ki kalau skul ka ba lawan ni kena skul di bawah ki ban ni long yang sen di betok mo yong rin ki ba belas ni ki ba tray ikam ki ba ki tray mensi di bamen be ka fi se ban shimru kalau kebaret ha nama ban ni pat ya ki long yang sen di betok ya baru pun di drop out di poi ban skul ki skul jong ni song komen ni song ni bedai melang di skul kalau makalong minta dari sini aku jadi langnya cepat ma nak pos
Kungka managing committee ba Skul ba kawai iban pa ki semua ya ba proses menuju khat ye mesibun ya kan sim ba pidan ni ada sesuatu PI nilat yang akan dia dengan penpau itu semua jangan ya iba ba iya ka jing penyat di pohon penyat ke Jong Haka kerteng jong presiden dan iway ni presiden jong dan rangkat ni nak kalian jong ke MC kerteng ke MC kista perkhoi ngas mudai ban ai ka buram ia Pisa bangi syai kau di Pisa nak kalian jong ke Skul dan ngas ngap ite ka jing ya lenti gi jong pi mentang ngas ngo ka jing syam jong ke Skul ke banga penyat kampat lok ru yang Hagi sengi ki belalek ngas ngo kumanga tang mengambar wai ngas syam jing da mapai sikili yang barot andrai da ngas ngap ika story ki ba pele tu yang ina du pasang hadu kan kelep man ngas ngo bangampat dot hakmat jong hi ngapat mat de ki jing sitam ki bangai kendu ba la ka jong ke Skul jong ki staff ane ki ki pa jong ki na Skul andrai Pisa de ulai ulai pi ta kasak ke bakap kerpang ke talen ke bakapang ke ba pila dan pendapat yang ya kenika konstitusi jongi kembali pila ya tu yang ini bang nak compare dengan konstitusi jongi kalau sisa ke konstitusi ke hetam Henry lada ke hekat noru mereka cuma cepat kacang hidup karena kamhe sesuatu bani ke konstitusi jongi habang ngayon ay full ko untuk misot ko ba isok mi idan ni jing angot ban ay jing kersya jing Ïarap tôi hadiah mga full pastor na fitu idan kata tan ring sing nodru ban kali ka ay kata jing Ïarap ni susu in ay jing Ïarap yang tip la kanong mo ka tiang na ka Pisa te ni chuan ka ba tumen ni ban pediang subhay ta ka ay jing te sa sisi ni pagpagod yung suno na tayo na yung kasyano dyan po. Te, ngasukan ba, nasikat ba, dang isyong matangnya. Kailan ko ikajing ong ka ba, yung ang kanmaw sumo yung kailan yung ong. If the plan doesn't work, change the plan, but never the goal. Yung so iba, proses ito, kung Hebreo, ibang yung sipon ki strategies yung sila persang benda untuk itu sipun ki plan kijing persang yung ini bak niyaman dan ring asung sekal matong idatang ko yung goal pagkatag goal kalau man ay kijing sakri nang tajung ki patbat nang tajung ki Skul nang tajung ki kumaga shrong kat hawa baro khay kijing kumang isung tho kijing kra yung ya sa sisin ya kublay nang tagani ka jong long ki ba na kalyang jong ka managing committee jong ka Skul di teaching bagi teaching staff ni aku play iba belajar Ïarap yang ni Skul nak por sa por kan hatin ko por sa kan dine andai di por kisiyam ki balalek no ila jo ay Ïarap nak por sa por men siya sinem ru ila wan hi sa por Skul ban wan ya kedua ikin hikay ban kali hi ki ban ya kedua ban kalian jong iru ila ay Ïarap nak bantay ki no hikay bat men hak tugas ni ka hak bai kol ong banwan yang mentas ni tinggal asmo si ka de habai ong ban nak liang jong en ai yang ka Ïarap sa ka Skul ni nak liang jong ka managing committee teaching bat non teaching staff sa hisen bat ba ni ai ku play bat ni sngongu ya ka Ïarap ka jong pi nak por sa ka por ya ka jing sabon ya ka jing hanan sim jong pi bat ni nang yai kersyan ya pi ka jing duai ba ubli unang ay pi ka met ka syai ka bakot unang yai kerkuyi pi nakaliang jong ke MC bat kumjuru nakaliang ke jong email jong ba ilong itry ba ilong seng ka Skul hagatu kasi ba pi phone ba ni small jan na marbahas ba bingin ma ba jing e pilayos pilakip lupa pilas nutho lupa ba pilakoloy ba pin Ïarap ni da kakti busbon ke jopi de sa sisian biak fulai 1000 mo ba balai nakakti jong ka Ïarap jong ha ka de jing ek munta dengan ngomong kamde ke jing dia jong kamde ke jing la jong kamde ke bor jong kamde hi ki berfat ke jing plan jong boro hi ke slay ke jong play pada ke jing slay ke jong play da ke ku la play ke la pilti kala yo kala ke bandrong boro kisnong da Mawlai constituency ni so ko ben
aga first phase untuk wilayah second phase untuk hari nongko kadang angilap hai bat syagajing lah kedin nak yang juga driver taxi lah kedin nak yang juga tour rickshaw nak lagi tour truck rickshaw kata din nongko dan segini kibaya nong belas ni ada nang tap ade ngilap poi pada sesi ngilap hai bat sesi tu ki segi nong hap ni ujung ke Mawlai mantap pada dan sampai bentar pada ki bangsa sam segini ki beauty parlor nong hap ni ujung ke Mawlai take lewan dengan kiru nilai persiang nak ada juga apa section kepada jangka Mawlai konsegi para kawai hadir pada kini ki para berkat ngai kecingnya nak benda Jong ki Skul Jong kita noi kai Skul to betul noi kai Skul ki bakhambon ki Skul nak ada yang juki noi kai kita tho laga jong ka petition ni jonga syanga lalika presentation ni syanga ban pau ya ka jinge ka jongki ha ka badai bat ha kini benai ki badep nama gidon ki Skul ka ba ki managing committee kim dan ka sponsoring ki yang ni donors ko biang ban kershan na ban ta jong noi kai ina ba Skul ke som jinge ha ni ka ha ni ka jinge jong ni ponda baras jong ni khlam ba ang ye kendo ha ni singi mata idon ki Skul hadu san benai hindu benai mai tu ipi lo kim yo shu watang kan no shi kim yo shu ya ka Pisa na Skul ka jinge na ki marba ki depend apa Skul fees jong ikna ke mar shu ba Skul amar ikni pa jong ki kim yo shu ka kam ke jam ya ka Pisa ka kim yo shu na ka daw kan bu jinge ba na ka jong ki head ki ba penya ya ki private school kelasem jinge ba do kata tiglawan nak le juki rat kho dan le juki bat langsung kemen kumpul mata dunai ka poi so san photo ligi school ki para te ai ko kai ki ani tio gadep untuk kai we school la yo ka ban rung ten la yo ne rap ta ka jongki e pi so thu long ba kana ong ni kai da le junga ba ka de ka por ba borok ni ya sam jar ni stam e perlu te ka long he ban ai ka tu mun kam jongki te halai bo berit ya persiang ya ban pet ban khmit ban bit biang da ka menta jong ki noi kai ki mo bon kisnong pan so ko ben ngong bagite kisnong porok ki badan na po so nong kendong jingi porok so kendong da ai kirap ki kele ka na ki kum to pada semungai bat apa ni bat tulayat jong jingi kirap ibana ka dengan jang kirap apa ni beli noi kai so no pambiyo na shoot apa jingi atau kai so ni headmistress ni principal na pambiyo dan lagi ngomong semua nama apa nak dia lagi iru rush kata apa kabiang lagi wan kerja siu dan kerja pa nak dia lagi meronai jadi sah ya sampai jumpa teachers di jumpa dan belum nak show dan dia lagi kamdan show ada option terhap yang way jenjar lang hadu kata-kata di masuk komen benar dia jadi kan dan kai di bidang bersuatu hadu kata-kata sedikit punya faklem dan kerja apa aku berskul dia itu hagen ini sini tempat. Itu orang pernah jom icingnya boleh nak yang jom noi kai hi kalau bah still nak yang joki kalau kimdo mesin dan mencingkemen bahawa pernah jom dengan icingnya kalau nanti supply ini nak benda joki masa isin pada dia ki kalau normal recitation milapan di school milapan dia jadi jam boleh jomi itu hak dengan segi mendapat terpang nak berdajong nak mendapat MC dengan sungguh boleh bagada pun dengan MC gula wilayah kan berki berkembun dengan MC kamdan MC gitu sponsoring body nak ada coba nak ada barang presiden nak ada barang kaflik bang boleh ke barang fellowship nak barang boleh dan ini mungkin baru kan kita iklisha baru kan kalau umur kia persiangi kan mana aja buah banyak continue ban ni belum bersiu ya kena kai tapi tu untuk school private kebanyakan orang di bayi mesem kita tinggal sedikit ya bah sistem ban kersian nak bertajong kai dan kersian bertristom dia nak bertajong kai ye akan diganti betul MC managing committee skam terus dan bertajong crowd hadu kata-kata yang kecil nak bertajong nak bertajong noi kai school
Baru nak kalian juga ikat, nak kalian principal, nak headmaster, headmistress, nak kalian MC, nak kalian juga orang mih pa, bagi mih pa, pembentang juga orang dalam put benai, kalau lebih sih tarik, dengan puji yang high mih pa, bersiu by Jong, bersiu by Light, bersiu by Skul, bersiu by College, bersiu by ni kata apa, kalau puji yang high mih pa, tiga MC lu puji yang high, dari semua boleh, pada kalian jong tidak ada sistem. Kat pula menjadi kebor, ya kapan siu dan tapi orang kai. Benar betul di sekolah juga, ya boleh saya lupa juga. Kalau saya lupa ini, saya lupa juga itu yang besar macam itu dari bangsa Tibet, boleh berfikir tentang. Baiknya kepada juga beliau, kalau accountable ni hak kena untuk haji kai. Melak kalau hak kepada pada ikam dan balang dia, di bentar besar. Rabungi. Aku tahu tu lah, Rabungi habang orang desain pelayu naik report. Tapi ni ke pandemik, kemudian sudah mengaku dari balang aspek dari pandemik ada kumta berset kumta. Di macam hamai, menurut kamu aku buat, mah. Dekat kamu juga, dekat kamu baik. Jungi ketika kamu baik, bukan mantip. Dia menghap yang banyak, bertemu hap buat new, hapan air, nambah anak kalian juga baik tip. Ada juga buat, mana kan kadon si kadon kan, tiga tahun dong bah. Tapi bukan pada Jong. Bagian besar ada dalam kerja mau beli lebar bah nak kali mesti suruh mah aspek bah nang tak pada bi tu pun malang di bagi phone kalau ikut tu ban ai kau tu aja tu aja sah tu ai tu lebih phone jauh baik bah di dan bukan hanya besong garanti hati ni sini mah lagi di orang di baik ini kejelas juga ang dan buat mengapi berfaki kalau mau ini dalam secondary ini buat you beli amat lagi berfaki dalam secondary dalam tadi selain beli itu garanti macam garanti habis ni rakyat penyerap. Nomor bah sarkar macam tu disebut ini macam garanti. Macam tu sarkar kalau bah doknya sarkar. Mereka malah bertahu pada sarkar IT yang beli berpeniai. Ini penting kini. Nak kena susung lagi tu jemput berkat. Bagian kita di kasus successful dan pada yang successful dan biskul kalau nak dan misalnya di lokai berkat di notes dipakai di notes untuk berpersiap. Awal apa ni juga niru kalau lokai kena bagi persiap ayat kan. Ni rejing ya kan jingkai kena dapat bertajuk kat skul berkat nak bertajuk lawai jauh kat skul. Di nak kalian jauh pilih apa kamu dan kurit di sini bertajuk bila selesai ha. Ega banja ke malam, kita hisnap orang asdam kita, arpo kui, tu dengan bagi filti, bagi berfakti, bagi ni berok Islam ring, pada kerjing tu, pada kerjing spring kerjing boleh, kerjing tu juga bagi luar kan dan berapa sedikit dia pak, kubur nak kerjing juga siapa berok MC bila Mawlai MC berapa kui, bet mungkin kerjing kam, bagi film kam, semua bagi semua itu dengan orang kata pi. Mulai berlerai, tempat peserta IT, orang menikmati dia bah, lagi di sekolah, lagi di college, lagi di universiti, lagi di sekolah, lagi di apa hiu, itu kalau di peserta IT kan, lagi di tempat juga bentuk tempat itu, baru kita orang kena di report di jejak, di tempat juga kemudian bentuk dari sekolah juga mulai konstruksi, lagi jong peserta IT itu. Maka di mata jadi benefit jadi lagi jong.